Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün aprelinin 22'si Bazar günü. Prezident saylavlarının ikinci turunda geçirilgen sotsiologik sorovlarının sabah saat 7'ge göre neticeleri. Milliy Exit Poll'nun malumatına göre Volodymyr Zelenskiy saylavlarda 73,2%'ını kazandı. Şimdiki prezident Petro Poroshenko'ga rey bergenlerinin sayısı ise 25,3%'ını teşkil etti. Ukrayna prezidentini saylay ve Tunev'in aprelin 21'inde ikinci tur geçti. Devlet başlığı vazifesine iki namzet. Şimdiki prezident Petro Poroshenko ve şovmen Volodymyr Zelenskiy umumen Ukraynada aman 30 bin saylav bölgesi çalıştı. Onlarını e-posta bültenlerini da evvel aldı ve bölükler saat 8'de açılıp işini akşam saat 8'gece devam etti. Saylavlarda 18'ge kirgen Ukrayna vatandaşları iştirak edebildi. Bu tahminen 30 milyon kişi. Merkezi Saylav Komissiyası 2019 senesi prezident saylavlarının ikinci turuna keliv malumatına göre Ukrayna saylayıcılarının 62,0%'ını rey berdi. Saylav Komissiyasının malumatına göre Ukraynada yerli saylav bölüklerinin umumi sayısı 199'ını teşkil etti ve 198 bölüklerinin neticeleri endi belli olgan. Ameldeki prezident o siyasi faaliyetini devam edecek ve Ukraynaga öz ketken yolundan taymaga bermeyeceğini aytты. Onu ştabta algıçlarla karşıladılar. Petro Poroshenko'nun ştabında saylav neticelerini nasıl kabul etkenleri hakkında nefbette kelevhamızda. Poroshenko'nun ştabı saat 12'den çalışıp başladı. Bütün vakit non-stop şeklinde sanadan cemaat erbabları, faaller, jurnalistler ve prezidentinin savdaşları çıkışta bulunalar. Ukrayna'nın seçilgen kursunu saklamasını mühimligini hakkında aytalar. При любом исходе Neticelerge bakmadan kurashni devam etmek gerek. Prezident Poroshenko'nun biz bu yollarını güzelce göremiz ve bu 5 yıl içinde olgan dengişmelerini de. Eğer dengişmeler olsa biz milyonlarca yaşayışlarını bir ya da iki siyasetçiden bağınmağa koymağa ruhsat vermemiz. Avrupa Birliği NATO yönelişi gumanitar sektori televizyonda, kinematografiyada yapılgan adımlar için men bu yolga kol tutmağa karar berdim. Desentralizatsiya ve buna oşağan adımlarını saklanmalımız. Akşam saat 8'de Poroshenko'nun ştabında bulunganlar susup Milliy Exit Poll'un neticelerini dinleyler. Bu saat 6'lara göre neticeler. Volodymyr Zelenskiy Volodymyr Zelenskiy 72,3%, Petro Poroshenko 25,3%. İkisini de sızla bültenini bozdular 1,5%. 8:15 geçkende xorundasının prezident Petro Poroshenko ştabga kire. Onu algıçlarla karşılaylar. O savdaşlarını ellerini yibermemek çağıra Ukraynalıların seçimini kabul etti ve o siyasi rakibini hayırlamağa hazır olganına kaydetti. Ama siyasetten gitmeyecek. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію. Avrupa ve Avrupa-Atlantik stratejiyasını saklamak bu 5 yıl içinde bizim algan prinsipler, maksadlar ve terenuvler ve şimdi endi onlar tehlike altında bizim takımımız NATO'da ve Avrupa Birliği'nde vekillik kursunu koruyacak. Çünkü tek bu küçük teşkilat çerçevesinde biz Ukrayna'nın tehlikesizliğini saklamağa olamaz. Bizim takımımız bezvizini koruyacak. Halkara koalisyonu destekini saklaması ve Rusya'ya karşı sanksiyalar uzatılması, tıbbi ve marif isyatını devamı elektron satın alması ve devlet vazifeleriga konkursuna geçirilmesi. Bunun üzerinde prezidentin takımı opozisiya olarak çalışacak. Olga Mikhalyuk, Vyacheslav Smirnov, Imran Huseyinov, UA TV. Bugün gece Volodymyr Zelenskiy ştabında galebe ve bayram muhiti duyulaydı. Namzet Exit Poll'un birinci neticelerine kuvanıp, umur arkadaşını öpüp ve destek için takımga minnettarlık bildirdi. Musafirler foto yapıp ve tenis oynap egleniyediler.
Виктория, давайте, мы вас верим. 4-0. Маса теннисы, фотомекян, Баркачбарове, бутун дуньядан юзлерже журналистлер. Владимир Зеленский штабқа милли экзит полнын бірінші нәтижелеріне келе. Илк эвеля Курантага ве тақымға дестек үшін минядарлық білдіре. Онда анда ғайры өлкеге япылған сечим үшін минядарлық еті. Усім країнам Бутун сабық совет девелетлеріне бізге бақыңыз, әршей мүмкін. Бірінші оларақ президент қошуларының рақыбы Петро Порошенко хайырлай. Зеленский насиат бермеге азыр олғаныны üçün она да минедарлық еті. Журналистлерінің суаллеріне зенамзеті жева бере. Президент мемориетіні қысқартмақ ве Киевның сынарларына авуштырылмаға істегенін айтыла. Эсас девлет кадрларыны ән яны шахыслардан тізмеге істегенін да айтты. Русия мұнасибетлерінде есе шымдеке акимиетінің Минск форматыны девам етecek. Минск аңлашмаларындан ғайры табики бізім үшін ең есас вазифе бұ бұтын тұтылған ве есіретілгенлеріні қайтармақтыр. Мен деңізжілерінің аналарынан сөбетлешкен едім, оларыны қайтармақ үшін ершейіні япарым. Мен сіздерге сөз бермейім, ама әлімден ершей келгеніні япарым. Зеленский штабының мұсафирлер арасында халқара саясетчілер, Авропа парламенті депутаты Ребекка Хармс о Украина сечімлерінің демократияны қаршылағаныны айтты. Президент қошының лидері ақында да бір шей айтмаға істемей. Владимир Зеленский ким олғаныны бұ сон кейке аптада бұтын Авропаның суаледері. Веменде де бұ суалге да жевап yok. Мен Зеленскийнің садыжы бір керек ұрышкен едім. Одостане егет. Ветек бұны оның ақында білем. Кележек бірінші президенті шебеслерінен нұрыны оның тақымы сача. Бұл ваделер чоққысынен Украина ватандашларына саясетчілерінен ве бүгін парламентте отырғанларынан берілген еді. Mesela менбүз чықарылмасы бұл суал әнді икеекібі ел-елдан бұл суал сайлав компаниясында бар. Кадр қарарларыны ачықлап, Зеленскийнің тақымы якын заманда махсус пресс-конференцияны өткеріп сөз бере. Любовь Задорожная, Евгений Савицкий, Имран Усинов, Халисе Зенедин, UATV. Киевде сайлайчылары бірінші турда кебім фаледі. Умумен Киевде 2 миллион сайлайчы қайдетілді. Ве сайлав бөлгелеріне 46.4% сайлайчы келді. Ве олар арасында президент намзетлері Петро Порошенко ве Володимир Зеленский де бар еді. Екіншісі сайлав құтысы янында бюллетенні көстере, сонра она бұ себептен жүремет елене. Келіні ставселятлыжы бұ малюматны да бір кере огренейік. Киевде 1106 сайлав бөлгесі ішіні саба саат 8-де башлады. Базылары янында açılıştan evvel nevбет шекілленді. Я всегда прихожу рано на голосование. Әр вақыт сайлавларға ерте келем, кечке же чалышам сайлавларға келмек керек деп тушынеп. Екінші тур Украина үшін пек мұйым. Сайлав бөлгелері ішінің бірінші уч саты ішінде рейв беруге 16,5% сайлайчы келді. Украина идет в правильном направлении. Украина добру йоналешті рейбермелемас әршей адалетлі мен белесем әрбір инсанын фикрі Украина үшін пек мұйым. Келеп рейбермеге әрбірімізнің боржы. Киевде президент сайлавларында иштирак етмеге істеген ән чоқ қырымлы рейберді. Киев реестріне 1645 қырымлы ариза берді. Киевде президент сайлавларында иштирак етмеге істеген ең чоқ қырымлы рей берді. Киев реестріне 1645 қырымлы ариза берді. Президент намзетлерінің екісі де Киевде рей берді. Бірінші оларақ сайлав бөлгесіне Володимир Зеленский келді. Қарысы қорумасы ве журналистлерінің янында о сайлав одасына кече. Сайлав құтысы янында намзет әркезге бюллетеніне көстере. Келгеніңіз үшін сақ олыңыз, яқшы Киевнен келдік. Украина мұтлаққа енежек. Бұ есе сайлав қануниетінің бұзылмасы деп сайла полиция хадимлері меморий месулет аққында протокол тізе Владимир Зеленскийге тахменен $30 тешкіл еткен жүрем етайынлене.
Экинчи намзет Украинаның шымдыки президенті Петро Порошенко сайлавларға апайы балалары ве торунларынан келе. Рейберген сон оңа қол тұтқан әркезге тешіккерлеріні білдіре. Намзет Украиналарының мемлекетіні ве оның милли саясетіні сақламақ үшін тұшынып рейбермеге чағырды. Твердо переконаний, Эминемки, бу сайлаулар вақтында бізім Авропаға вақтырылған саясетіміз тоқтатылмасы үшін елімізден келгенini yapmalımız. Buna yol bermeyecekmiz. Ukrayna sonki 5 yılda yapқан erişimlerini joymamalı. Bu pek mühim bir mesele. Umumen Киевде президент сайлавларны тынч ве демократик шекілде кечті. Дейлер полицияда бір қач бозылув қайдетілген олса да, олар жедедегіл ең чоқ раст келген бозылув бюллетенлерінің фотоға чықарылмасы. Урметлі серджілері, шымды се Херсон велиетінде асылда сайлавлар насыл кечергенini тариф etmege ve бақмаға да бір кере теклиф етем. Бұйырыңыз. Самый большой Херсон велиетінің Каланчак қасабасында ән бұйық сайлав бөлгесі Медениет еві. Анда 2,5 бенге яқын сайлайжы келді. Инсанлар саба саат 8-ден башлап невбетке тұра. Бумаса башында рейберу вьераны дәніштіргенлер бюллетенлерін ала. Олар арасында илхақ етілген Қырым сәкенлері де бар. Минулого разу я була просто членом. Кечкен сефер бұ бөлгеде сайлав комиссиясының азасы едім. О вақыт Қырымдан умумен 95 кеші қайдетілді. Бұ сефер оларның сайысы арты. Инсанлар келіп Украинанен бірлікте олмаға істегенлері пек қувандыра. Сабадан олар башта мемури сынырда, сонра есе сайлав бөлгесінде невбетте тұрды. Олар рей беріп Қырымға қайтмаға етішмелелер. Базылары вышиванкада, базылары есе шеретлер еле. Айтқанларына көре Украина кележегі үшін қасеветленелер. Тамам бұ оларны бұйық месафені кечіп сайлав боржыны бежермеге рухландыра. Всем сердцем. Украинамыз üçün рассызланамыз, бір қорантамыз. Украина бұл сайлавларда афсузке экеге бөлінді. Бүгін мында пек қолай келдік, қиынлықлар олмады. Каланчакта сайлав комиссиясының азалары Қырымдан келген сайлайжылар үшін елден япылған мелеклер япылды. Оларны бюллетенлерінен берелер. Каланчак сыныр ноқтасында уйледі инсанлар пек аз. Сабай семында қыта Украина йонелешінде бұйық невбет тұрайды. Пассажиру потік сталий. Yolcularının sayısı er vaqıtta kibі паспорт ve naqliyat nezareti için yerler sayısını arttırdık. Şimdi memuri sınırda hiçbir provokasiya kaydetilmedi. Kiriş çıkış noktasında saylavlarda rey berip Kırımға qaytqanlarnen kuruşemaz. Проголосовали добре. Her şey yaxşı keçti, çok Kırımlılarını rast getirdik. Memuri sınırını keçkende qayda ketkenimizni soradılar. Vышиванкаларны kıydık. Rusya sınırcılarına elbette yalan ayttık. Tabii ki olar adamlar qayda ketkenini anlay. Ne yapsınlar? Umumen Ukrayna prezidentinin ikinci turunda 6000'den ziyade insan rey berdi. 500'den ziyade Xerson vilayetinde. Bu birinci turga bakkanda yarım kat ziyade. Xerson vilayetinde 733 saylav bölgesi çalıştı. Polisiya xadimleri kuvvetleşken rejimde çalışa. Olga Volynets, Halise Zenedin, UATV. Қырымлылар да пайтақта рей берді. 5 бенге яқын қыттада ве 1,5 бенден зияде тек Украина пайтақтында қырымлылар рей бермек үшін қайдетілді. Қырымдан келмек дәлебелерді арта қалмай, тәфсілетліже невбетте келіп қамызда. Фикрет Рифатов Таврия Милли университетінде тілшіназ бөлігінде оқи. Бүгін о Украина президент сайлавларының екінші турында рей бере. Мен қарар алдым, çünkü bu seçimler mümkün айтмақ biz келечегімні seçemiz ve bu bizim hakkımız kelmege seçimlerge ve öz hakkını men böyle kullandım mümkün айтмақ. Рей бермек аққы олмасы үшін Фикрет екінші кере рей беру еріні деңіштіріп кәғытны алмаға мecbur еді. Çünkü о Қырымда yazılған. Birinciden kerekede kaydetilmege, öz rey berу yerini değiştirmege biz bilemiz ki Kırım şimdi işgalde, onun için bizde şimdi böyle imtihan yoktur Kırım'da rey vermege. Onun için manda Kiev'de rey vermek istesen gerekedi başta bu registrasyon geçmege. Hepsi yapak, kimde mandaki propiska olmasa, Kırım propiskası olsa bu prosedurаны mecbur yapmağa.
Umumen kıtada 4884 kırımlı kaydetildi. Onlardan 1,5 binden ziyade Kiyev şehrinde ve yarım binden ziyade Kherson vilayetinde. Her bir talebi öz geleceğini saylamak gerek deyip düşünüyor Fikret. Bu seçimlerge gelmege men belliyim ki bu Kırım Tatarlar için bir borcumuzdur bu. Pek emniyetli iş. En çok Kırımlılar Kiyev'de kaydetildi. Bu Kırım'dan gelgen talebelerinin sayısının bağlı Ukrayna'da Kırımlılar için kolaylaştırılan kirme sisteması çalışa. İmran Hüseyinov, Evgeniy Sakun, UATV. Атылу сәслері или Рейберов более шарайтты Донецк вилаятының Маринка қасабасында сайлаулар кечті. Душман Украина арбилеріне қаршы провокациялар япып, оларның ноқталарына бір қач кере атеш açtı. Buna bakmadan bölgeler çalıştı. Herkes hem arbiler hem de adi vatandaşlar Reyber'da. Sınır safı hakkında Igor Medilyan tarif etti. Pencereler çuvallarının kapalı sınık camlar ve kırılgan duvarlar. Bu Marin'daki mektep. Mında prezidentini saylaylar. Жили в мире, то все. Тынчылык үчүн Рейбермеге келдим. Демократик мемлекетте жашаймыз, канууларны бежеремиз. Marinka'da saylav bölgeleri vaktinde açıldı. Her şey tınç geçti. Явка нормальна, зараз уже 40%. İnsanlar keliye şimdilik 40% Reyber'da davalar çıkmadı. Erişey tınç insanlar kelip saylav borcunu beceri. Mında arbiler de Reyber'e olar bir-birine nevbet ile cebede deniştiri. Своєчасно відкрились, порушень. Вактынча ачылдык, бозуулар olmadı. Birinci turda bu insanlar arbi noktalarında bir-birini deniştirip kelе. Akşamgacha herkes yetişir dep düşünem. Kun devamında Marinka civarlarında atış sesleri kele işgalciler bir kaç kere provokatsiya yapa granata ve mina toplarından ateş açalar. Было пару приходів. Bir kaç kere ateş açtılar, көргенiniz gibi düşman tınçlık anlaşmalarını boza. Biz provokatsiyalarga cevap bermedik. Olar gizli çalışa. Ukrayna arbileri provokatsiyalarga cevap bermediler ama Erdak'da karşı çıkıp Ukraynalılarının demokratik savalyavlarına hakkını korçalamağa azar ediler. Igor Medilyan, İmran Hüseyinov, Alexander Prozorov, UATV. Türkiye'de 3 bölük çalıştı. Ankara, İstanbul ve Antalya'da. Rahatlanmak için kelgenleri de Reyber'e. Saylav комиссиялар bildirgenine göre ikinci turda da Ukrayinler ziyade saylavga keldi. Ankara'dan levhani seyretiniz. Ankara'daki saylav bölümünde sakin ve nöbetlersiz Reyber'ler ama Türkiye'de rekord sayıda insan Reybermek için keli. 1245 adam bu birinci turga bakanda yarım binge ziyade. Yarısı İstanbul'da Reyberecek. Ankara'da 200 adamdan çok. Bizde endi 237 adam kaydetildi. Bu birinci turga bakanda 50 adamga ziyade. Saylayıcılar faal şekilde Reybereler. Prezident saylavlarının birinci turunda Türkiye'de yaşayan çoğusu Ukrayinler Reyberip olamadılar. Saylav komissiya bildirgenine göre birileri geç uyandılar, birileri asla unuttu. Bu sefer herkes bölükке geldi. Bir gün evvelisi men Akayga çıktım ama bu planlaştırıldı ve saylavlar vaktinde mından olacağım biliyordum. Men elçilikке evvelden kelip kaydetildim, menim Kurantam menen keldim. Olar kağıtlar alıp menen beraber Reybereler. Дуже тяжко було взяти відкріпні талони. Reyberov yerini deniştiruf talonunu almak pek ağır edi. Men şaştım. Sabah saat 10'da biz 500. olarak cetvelge yazıldık. Men toyunu başka günge geçirmek dep şakayt edim. Ama Ukrayna geleceği için Reybermek için her şeyini yaptık. Türkiye'de Donbass'ta ilak olgan arbilerinin koranta vekilleri de Reyber'de. Ukrayna elçiliği ise cetvelge kaydetmege yardım etti. Birinci turga bakkanda bu sefer da zede adam kaydetilgenleri hakkında Türkiye'nin hepsi uç bölükte ayttılar. Ankara, İstanbul ve Antalya'da. Men belesem bu gün tek menim için değil, bütün Ukrayna için ve geleceği için mühim. Men kol tutkan namzet galip çıkacağına pek umut eteyim ve Ukrayna'nı büyük geleceğine de. Men bizim devletimiz inkişaf edeceğini bekleyim. Men her bir ana baba yarınki günde eminlikle bakacağını ve öz balalarının geleceğinde emin olacağını bekleyim. Ve bütün Ukraynalılar öz devletinin uğurlanacağını.
Түркиядегі сайлау бөліклері Украин бөліклерінен бір вақытта қапатылды. Киев вақтынен саат 8-де. Күннің соңына қадар нәтижелер белі олар. Имран Усейнов, Ольга Будник, Эдия Катаман, Анкара, UATV. Варшавада сайлайчыларға рей бермек үшін бір бұчық саттен зияде беклемек керек еді. Кей вақтына көре Полония пайтақтында учбенден зияде адам рей берген еді. Тәфсілатлы левхамызда. Сабадан берлі Полониядағы Украина елчілігі янында аяқ басмақ ер жоқ. Рей бермеге істегенлерінің чоқ ұсымында 2 саат еввел келді. Саат 8-ге невбет 8 метраға қадар uzandı. Бюллетень алмақны адамлар 1 сааттен чоқ бекледілер. Минулого разу була о 8 ранку. Кешкен сефер саба саат 8-де келдім, чүнки достарым 4 саат невбетте тұрдылар. Оның үшін әрте келмеге істедім ве саба саат 7:30-та мында едім. Сайлаушылардың жедвелінде генчілер чоқ Полонияға ратланмақ үшін келгенлерді евелден Варшавада қайд етілділер. Рей бермек да үш жерде мүмкін: Краков, Люблин, Гданскте. Бармақ яда бармақ сечим yok еді. Мен doğru seçim yapmak için devlet doğru yolun ketmesi için келмек керек едім. Қайда вене вақыт olacağımız бізнен бағлы. Ми знаємо, на що ми йдемо. Біз мында не үшін келгеніміз білеміз. Украина девамлы бұ елнен кетечегіне умут етеміз. Бұ біздің ве балларымыз үшін керек. Чехияда да қалабалық мемлекетте 2 сайлау бөлігі Бруно ве Прагада. Украин елчілігінің дышарында yüzlerce адамлардан невбет. В першому турі ми стояли. Бірінші турда біз 2,5 саат тұрдық, ама зевкінен тұрамыз. Біз әр вақыт рекордларға азырмыз. Кимсе дені шмей, кимсе болдырмай, біз çalışmaға тоқтатмаймыз. Бірінші Австралияда ве Яңы Зеландия бірлешкен сайлау бөлігінде рей бермеге тоқтадылар. Канберрада енді нәтижелеріні саймаға бетірділер. Ең соңы Америка бірлешме девлетлерде Сан-Франциско ялысында рей бермеге тоқтайжақлар. Құрметлі сәрджілер, бұл дақиқаға бұл соңки хабарымыз еді да чоқ хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile olыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз көрішкенде.